ده روژا جژنا زمانی کردی ده هررکی لقام شلو پانلک لدارخست. پانل ده بن سرناوی سبا روژا زمانی کردی پشتی پیواجویا انتگراسیونی هاتل دارخستن. سیما مستیان او پانل بریوه بر. کومکج روشنبیر هلبسوان و ویجوان بشتاربون. د پانل دهاتا گوتن کو ایرو شورشا روژاوا ام فیر کرن کو ام تجاری سری خو نطوینن لو ما دوی پیواجوی ده ایرو ام تیده تاوی همو شرط و مرجان امی وی زمانی خواب پاریز تایبەت دملێ زمانی کوردی ده و مرسومی سێزدا ئێگۆ دەرکەت ji bo mesela zimanê Kurdî bibe zimanekî niştimanî di hundirê Sûrî de bi rastî em dibînin têrê nake ego ev tenê zimanê Kurdî bibe zimanekî niştimanî di hundirê Sûrî de ji ber kar û xebatê ku gelê Kurd di hundirê Sûrî dikir ji bo rûxandina rejîma behs xebatnê gelekî berfireh kirin karî bû dewletek karî bû hêzek tundura wekî Daeş bişkîne karî bû bi alîkariya milletên din di hundirê Sûrî de rûxandina nîzamê Bişar el-Esed bike û bi hezara di ser 15,000 şehîd de danîne kar û xebata me ji bo pêşeroja zimanê Kurdî di rojên pêş de bibe zimanekî firmî got em karibin bibin got karibin milletê Kurd rola xwe di hundirê Sûriya pêş de bilîze bi rengekî azadtir berfirehtir got karib bi Sûriyekê bêtrol ava bike Sûriyek demokratîk Sûriyek pir reng Sûriyek pir al Sûriyek pir ziman di hundirê wê Sûriya pêş de مافی هر انسانکی بی پاراستن و بی بنوسوگرک بودن. جوی نوده پر گوهرتن و گوهرتن جی چه دبن کو آلیه کی انتگراسیون بری و بریا دمکیره تیپی کانین جبوه که منهاج کردی یعنی و بریا خسر ای سال و سالا پیشیامه یعنی وقت 2 سالا جی و بردوام بش بخوندکارین محطانی آماده کرنا منهاج کی نشتمانی لسر آستا سوریه و یعنی تایبەتمەندی کورداژی جێ خۆتێت بگرن هەم ژی ئەو مۆزایکا لە سووری تەواهی ژی جێ خۆتێت بگرن ji bo tevahî Sûrî baş e ji bo Kurdê li Sûrî baş e lê ji bo Kurdan fermiyeta ziman pêwîst e ji ber perwerdeya bi zimanê Kurdî serê 15 sala li seranserî Rojavayê Kurdistanê bi sed hezara xwendekar xwendina xwe dikin ji refayek hetanî zanîngehan ji bo vê yekê di destûra Sûriyayê nû de misogerkirina mafê zimanê Kurdî mafê Kurda û hem jî perwerdeya bi zimanê Kurdî û zimanê Kurdî fermî bibe wê ev her daxwaz û xebatên me ê siberojê bin.